Noga minga? Ah? Hugo Joseph. Oh yeah. उसका नाम मैचे है Anyang biga Christmas kokeng da Diobar lo tugung gamla ching senge. Bible reading for year B Sunday after Christmas. Poricho si Samuel ge kitab aking luke. Hanna ge mambu lo yergap pakune hoga juptak nyode asolo hu aku dir bogling pane mu bing pane mu gube Yahova ni ngoku pane habela mu am Samuel hala mu paming pane. Isorni atusuga bingru nam ham rijik dobe nyangkiam isor uyugu nam ham Yahova isorni uyugu tabe muga nyilu ilkana aping Deper lagbe adumbe chapane haba mabde adumbe hana chama pane muga nyiluam sibe mu binging la angmu pane onga sam ngo honyu chotarine hoga dalak tanglak da ngo bakcha tarine hoga Yahova ge agumlo jolak tarine hoga talo mu narba chakabe do tarine ho muam muga nyilu ilkana bingpane hugue jiptak mangpa ham no rito muam honyu godabe no doya laka muatu suga bingru kube Yahova hajik mulaka habela nyam he dokur pakune hoga onga ham dase honyu godabe mu sodung pane muam hidlo mu honyu kune adumbe mu lagbe chaga pane anyang nyangum bu se hebu dergula atang huchi chigula opong aping pabum gula hoga shilo talo Yehova ni kumkum gerjalo himi unga ham angge pane ku he yapa azing jak pane se ham bulue isor uyu gulak pane hoga himi ham ili gulo angge pane mu bing pane nga ge filo nga no sangkido nga ge filo nga terg jilabaka sukuso naga takchilo dakpetula Yahova ni gardung bu nyem po he ngopa hi gube ngaga gardung ku nam he suku himi sipa hoga ngaga kunam ham Yahova ge jinam he sipa muam sija Yahova gube maki mo laila ngo jilag garine muga sangdu dudube isor gube ngo bolak jipa hoga isor gube mu sangtarine huku ho Yahova ni bulue kompane filoga gamchere pori sing anidin pori si John ge likhi cho nam luke nulu jak kato abu nge hugu koi jak anya abyunge nuluam ngulam riubik dabe yaglu jipa nguluam isor ge ku nge nganya hala gogmu pa ngulu hepa gangda ge ni nge muam lorak ma darabe nguluam lorak ma do nga ge ku tonglonga ngulu isor ge ku riho panya paku hab mabde kurimam ngulu hugu ritarine ham nguluam nyegri katam mata ngulu aljak chingdo mu atusuam hidlo katam rini muam ngulu aing tarine henyi lokam mu apolo dani ngulu hebe katarine nga ga jina ngulu atu ge mangnam lo atuam bing pak sumalo ngulu isor habolo urum hitari hoge hugu jekam ngulu kulo mu gulu ke ngulu narak tari he gube mu ge pebam ngulu apedo hoge mu ge lorak namham rijido mu ge peba sipa mu ge bingru penam hebe mu ge hu Kristo Jisu ni ngulu mangjing do hoge ni arum asak aku ni ngulu anya abi mingsuto hiye jak mu ge pebam apedo he isor lagdo do hoge isor mu laglo do isor ngulu lagdo pa hala mu ge yalu jinam he ngulam haki jido filoga gamchere togung pui kato nam mangdak rasing laila ngola naga abungunye kakar dongpane darak togung pui luke pori aku luk galiki kobe kaje ang boyo darum akum guba Jisu ga abuane Jerusalem be yang kiam ang pane hoga muga nyang ring le nyang ni guba akyari ho hoku gangda ga riching be Jerusalem be bulu chapane hoga darum akumam hidlo ririum pe kula buluga angkur dungri ho himi Jisu Jerusalem lo kokeng dokur pakone muga abuane ham chingma pane hamma abdi buluga angbam acham lo mu angpa ne pe hala mangru laila logo angnam nam pyabe bunyu angpa kone hoga bunyu ga ajing arum lagbela apingni longra lo la
muam maker pane hoge muam mepah kuma be meing la Jerusalem lo bunyi hakur pakune alo lom kokeng ho tamsar butung lung lagbe gerja ongra lo bululung ra lo dope dung dobe muam bunyi kapah pakune hoge muge tau nam hamla hoge telak nam ham tepah nyabu malang mongak nyapane hoge muam kapah daho punye lamngak pakune hoge muam muge anne bing pane hunga hebe hugube ngulam nori pane kato nam mangda grum laila ngola naga abungunye kakar dong pane hoge bulam me bing pane ngam hugu aing be nunye maker pane nga abuge namlo lo ngo dotarine ham nunye chingma pane hoge bunyam muge gamle gyonam ham bunye manglak ku mane hoge bulu lagbe mu ipakone hoge nazret be hapakone hoge buluam tedung pakone hoge sukunguya ata sam muge an ge ha ungrang lo tepe pakone biloga tugung puinge